ayikho into okuthiwa yi-healthy snacking, ayikho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi engadobha into encane loba kumbe liqanda loba kumbe ngama-fruits a-healthy phakathi laphakathi kwama-meals akhe, ngoba phela ama-berries bathi a-healthy, sengingawadla kancane. Akusizi ukwenza njalo, wenza ukuthi ube le problem ye-insulin. Loba yini oyifaka emzimbeni igcina isinika i-glucose, ngaleso sikhathi umzimba uyenza ukuthi i-pancreas i-release i-insulin. Yi-hormone le, nxa ibuya kulento ezimbili ezenzakalayo nxa i-insulin ikhona. Okokuqala, uyastore i-fat, uyagcina amafutha kulokuthi uwachise, ngoba i-insulin nxa ikhona iphezulu umzimba awukwanisi ukuchisa amafutha. As long insulin ekhona uchisa ichukela. 2, uba insulin resistant, ungahlala ule insulin ephezulu, ngoba umsebenzi ka-insulin kuba ulokhu uchova ichukela, ulokhu uchova ichukela kuma-cells. Ama-cells egcine ethole ichukela eningi abesevala. Ngesikhathi evala susiba insulin resistant, yikho sokuqala ingozi.